Richaren, Manuel, Anga Japarisaron. Ari hermana, kay programa kanyari kong kanya. Dios mantap. Uyari kuna. Ya itu, muka aku mencari sasong kita. Bye, Ari, ay ko'y kamusa. Ay, kuna kahina chirimusang, parawan, wairawan, chay kamusang, lalalalaw. Uyaring gitu. Hermana satu kakak, mal pulisannya. Canta pit, huyasun ki chay man alin pures kantari. Hermana, wajau. Chay hina paramohtingri. Yakus yapakus yang jamanta Marcos yari imaina kamari Marcos chaka Marcos chapetiang barcos buques drabe chaymont ojarika munguaira nin oladas hatari munen chamanche tempestades hatari munen kahin parawari barco imaina kasang Marcos chapiri Yako holchogahten barco kakando picha gaksam. chaymanta chay barco ta apay kachah kunata imainda si apay kachangko yachangkicho huch timong situlaw pay kuna apay kachangko Janta janguch palayan cha apay gacham. ari chay huch timong situlaw manejan si kapitan sumahta apay kachang manchay pachakat chekanta ring man alin apay kachang manchay pachaka barko masing manchukay ko mang ari. Entonces tu kema alin kama kapitan apay jeng alienda. Ari, waleh puni kaman, pay sumahta apay kachanantiang, chay itimong situang ka, cekanta apanantiang, manehanantiang ang. Imanita mo nan janta jair, imawaris anakong. Kikilanta, ari, kay cuerponchis ka hatong cuerpo, chay manta kay kalyunchis ka huch istoya, chay to sumahta manehasuman, kontrolasuman, chay pachaka, waleh rewasuma, mana alienta kontrolanchas chay pachaga, mana waleh churing. Chayray ko yachananchas tiang, imaynatachos manejanata, kay timong chay hatong barco ta manejan, huch'isito timong situllawang, barco tahri hatong. Entonces kikillantas kay cuerponchis pes hatong, kayo ka huch'istulla kasan. Sumahta manejasun chay pachaga, waleh loksenka. Entonces kayon jis anakong chay timo. Ari, ahina wichakong chay huch'isito kalyunchisqa, chay huch'itimungwan ahinata ninakong. Ahinata niwanchaq ka Tata Dios pahkelkampi Santiago libropi, kinsakah akakasyan, pusahkah chihlay, hasta chunka chihlay kama. Ahinata ning, runah kalyuntahri mana pipis mansuyachita atincho, imaraykuchos chayka usahra, mana mansuyachi atina. Wañuchej venenowan junta kay kalyunchejwan yupaychanchej señor ninchejta chaylawantaj maldicinchej runa mases ninchejta pikunachos Diospaj rikch'anachinan hina runasqa kanku chaykunata oximillamanta lluqsin Diospaj yupaychanas runasta maldicinapajpis hermanosni chayqa mana hinachu kanan tiyan. Entonces mana alin kama atienden na chay chismestaga cuento taga imaynata chanta controlaman kay kalyutari. Primero ka Tata Dios manchimpay mana alin parlanki chayqa perdón tamañarikoy Tata Dios manta. Entonces mana chay hermanos contrampe parlasasi. Ari amaña parlanacho tiyan chay cuentosta, chay chismista parlanapaj mana waleh chukasyan. Antes mari waleh kasyan orana Tata Dios man komuykuna mañapuna chay hermana satukanesta mañananchaj tiyan. Chay mantaga sapadia Tata Dios paj palabranta likunayki tiyan. Chay pinisyawanchaj chekanta allinta kawsanata. Ya mana parlasasi chay chismesta entonces. Antes kay mati tomarikoy.
Hawi kay sukoy mas Señor. Kambiaway kay kausainin la Jesus. Ampat na kahidamunan ni Diyos tatay. Hawi kay sungkoy man Jesus. Kambiaway kay kausainin la. Hawi kay sungkoy man Jesus. Kambiaway kay kausainin la. Ampat na kani Diyos tatay. Wakay jaway kausainin la. Ampat na kani Diyos tatay. Wakay jaway kausainin la. Munas pasantu Diyos tatay. Anak ka jamang kusaway. Munas pasantu Diyos tatay. Anak ka jamang kusaway. Chalay na muna ni Senyor. Ang iya kusyang kichay na. Chalay na muna ni Senyor. Ang iya kusyang kichay na. Ti astawan kang yachay tamnang kichay ka. Visitariway ko kay Facebook nesta, YouTube nesta, Instagram nesta, kay programa Dios Manta Uyarikuna Sutiwan. Utawang kuti mo na kama. Tata Dios samin chawasunchas tukoy ninchista.